ke ya kait mata ya dia ke ketigiran ilin pagenawan pagenau kai katehi sililinte perlu bengkanian ideo narang kono ranumang kusayulan tingka pembulung andalayun sonor apurai nuna koron nukon panamangko dikadi bepengade sekade nikanggen tamanang kokiladan puasa koki ginawe ini dua bulawang kora hilin pagenawan ayaka mapikirai sokian dulu netai dinai mini begum lampanas saderakan ilim paginawan dikada pepenganda mati sililinti pendidang kanian itu bolawan batang di pemana bermasir ibelala ayun masonor di takaginawahi Nademing kara ailin nungka gia mida Tokia kinerang kaya kia di lagi dian Kia sena ola kau rumbeunula dikai Kendinai mini sangi pangkaran noni linti Ayako dikatawan pesini panakung kai karam panasadar aidura ilinakan ayakai mantano diki memekeng kai yawo to alalai taku paginai kidem ai ginai pagembaran kinawai tai ye garaken mana maling amai hidup lawan betun railin paginawan wak sabut kai de denai mini begun karena kesipai tembe kusekan duratai maya bumi ya begodi kadika panaud ilim pagi nawang tanau debuleng tai ika bebeya on mombuno oladekan ilim pagi nawan yang kamapikirahe biya ko pala di bulawan nago pira dia ke pesembiin panamana kenangye waro bemalai bundrom begono ladekan bulawan betun ang yang kamantai node kabo mani gidung pala dengko kiladan Railin paginawan di kaden pepengande di kaden penarang sam betapa kalaude maka pelauda binaning ko sebilai ayaka mantang kapai kapepinong ko pai yang ginawa ay taera ilin paginawan wasabut kay ola ilinte iling
paginawan tinuwaka ipagkay barangay lilinte aw makipagay Yamay nakanggaling railin na paginawan Tugawan taso tao totoo ikang galing Waya tamasino ded na ilabutian Pigilian mga pinggilingian Ilim paginawan ayaman sililinte Inudi ketegere ginawang karailin Sa kabo manigidung nga o puso wage Tiya umata ko piya katiya ake Mailin paginawan ginan nilalago Una ko saya din na idugo lawan ibitun